السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين
وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علا في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga beriman mulia, tumtumun na to in kabuhi sin kita nyo dahin di hadunya asal iya agaran sin panandas bimana sa lugay na to buhi dahin di hadunya halawm sadya kita nyo panukas doon nakain tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay dahin ha mga kasigpitan atawakan labay dahin ha mga aramala mga masaib sibu dain paratungan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala tatandasan labay dain ha mga kabubugaan sin kita atawakan tandasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kahapdi atawakan kamiskin atawakan tandasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala labay dain ha mga aun dain ha mga kakasisin kita in malawa dain kato so tumtumun na to in kabuhi na to inihipo sin panandas in mga tatandasan labay siya dain ha kasigpitan aun waktu in kamatauran sin bariman magpakapas sila sabab in tabiat sin kita mano siya bang kita datungan na problema bang kita nyo datungan na sin kasigpitan aun waktu doon na to katumtuman in Allah subhanahu wa ta'ala bang kau diatungan na sin mga masaib diatungan sin aramala na umulin na kau paumo ampa ko imian ya Allah ampa kau makatumtum na patuhan ini tatandasan labay dahin ha mga masaib labay dahin ha mga kasigpitan atawakan tandasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala labay dahin ha mga ni'mat amo in labay dahin ha siha aun waktu in manu siya bang siya halaw na sin ni'mat halaw sin kasanyangan marayaw malasig in pamaranan hawala niya nataliin ini manjari usalun sin Allah subhanahu wa ta'ala tatandasan kaniya mataod din ha mga manusia hindi magpakapas sabab pila sadya mga tao amuin magbati sila may naat yaon pa rin doon kanila in kabuhi na kapag syukur na baha kaw yaon pa kay mo in ni'mat pangatud in ni'mat pangdungog in sihat mo pila sadya mga manusia subay na nasakit ang pamakatumtum patuhan bang sila kugdanan na sinamo hindi nila kababayaan ang pa sila makatumtum pa Allah Ta'ala sumagawa hawak to sila dahin doon halaw sin ni'mat halaw sin kasanyangan halaw sin siha ang painbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law na'ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra'un shakar fakana khairan lah وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا لمؤمن لو sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siabot niya in sipat sin mattan beriman mattan in pangahagad niya pa Allah Ta'ala
Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min in hantang law na mathalul mu'minin law na in mga sila barimanin hantangan nila alaw sin Rasul ajaban li amril mu'min makaadjayb law na in parkala sin bariman bang siya datungan sin karayawan bang siya halaw sin ni'mat di siya malupa pa Allah Ta'ala. Ang payanin na hindi ka bang yaon na siya halom sin pagdaya, halom sin kasanyangan, halom sin ni'mat, ang waktu kalupahan niya na in magsyukur patuhan. Sinyaon pa kanya in mga ni'mat, biyubus kanya sin Allah Ta'ala. Kalupahan niya sambilin mag-ibadat, sabab sin naligap siya, wala niya kaya ingatan, in yaon tatandasan kanya in ni'mat, piyagbus kanya sin Tuhan. So ingatun na to, in bariman matan, bang siya halom sin ni'mat pakayon niya in ni'mat ini bang biya din hikataud sin amal ibadat niya iban in mga ni'mat ini pagsyukuran niya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya datungan sin kangian datungan sin amo in panandas hipagsabar niya so law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa dhalika illa limu'min wayroon ni in magsipat biha ini buat malainkan amura in hambuok bariman. So ingatun na to mga katawtay manghuran ha agama. In panandas in kabuhi na to hipo siya sin tatandasan. Sumasa na in tatandasan yan labay na in hakasigpitan atawa aun waktu labay na in hakahayangan. Sa lugay na to buhi yaun in tatandasan in panandasin Allah Ta'ala miya magada kabuhi sin kita. So day na sabab inibang na to kitaon mga katawtay manghuran ha agama. In mga sila kanabihan, in mga karasulan, sila ini in asyaddu balaan. Sila na ini in mga taon nakalando in amuin ibtila kanila sin Allah Ta'ala. Nakalando in pagtandas kanila. So bang mo kitaon in malaggo tatandasan. Ha mga sila duat, ha mga anbiya, iban sin mga karasulan, aun waktu liyabay dahin ha mga tao kalasahan nila. Bang mo kitaon ni Nabi Allah Nuh alaihi salam nagda'wa giyatusan ibuan tahon nagda'wa sa tiyo-tiyo dahin miyagad kaniya lamod dahin ha mga simulang kaniya muna in asawa niya iban sin anak niya in kauman sin Lot Nabi Allah Nuh liyabay in tatandasan dahin ha mga ahli niya. So hari na to na yung tumataki-taki kataan in mga kanabihan. Mari kita niyo pakato. Bihayaon. Biya na sinsambat ta maluhay kita makatalibang in tatandasan ta problema. Kasigpitan. Kiyalawaan kau alta. Nalugi kau hapag business. At awan na kiakalan kau siniban mo. Tatandasan yan. Aw waktu makatali pa kita patuhan. Sa banghalaw na kasanyangan. Iban aun waktu wala na to natali in ahli na to in asawa mo in mga kaanakan mo in sila yan tatandasan na kato in baitasin Allah subhanahu wa ta'ala wala kita nyo iyawam asal kita biyabaitaan unin baitasin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah ya kamulaw na mga bariman mga namamaratsaya la tulhikum amwalukum ibut ayaw tuod hikasasat kaniyo hikaligap kaniyo inuno la tulhikum amwalukum in mga pangalta niyo iban sin mga kaanakan niyo an zikrillah hapagtumtuman pa Allah Ta'ala pila sadya mga manusia naligap hapagpatauran sin alta nila nagnaligap sila hapaglawagan sin rinjiki hapaglawagan sin nafaka perkala dunya aun waktu kiya pasaran na sambilin pag-akhirat sambilin pag 5 waktu sumambahayang late na aun waktu di niya na hikatunay hawaktu niya in sambahayang sabab sinuno kaligapan in kiya tali magpataud sin arta naunin baita sin Tuhan la tulhikum amwalukum ayaw tuod hikalipaga kanyo hikasasat kanyo in mga pangarta niyo wala auladukum an dhikrillah damikyanin mga kaanakan niyo amuinin kamatauran jimajatukato bihayaun kiyukugdan in mga kaanakan
itong yan sila tatandasan kato. Unin may tasin Allah Ta'ala hadugaing ayah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. In mga pangarta niyo yan, iban sin mga kaanakan niyo yan, fitnah yan. Bima natatandasan yan dakula kaniyo. Tandasun kau sin Allah Ta'ala labay dahin haalta. Napakay mo rabaha fi sabilillah, atawa piyag maikot mo. Nausal mo rabaha piyag tabang hamang nga muhtajinin pangalta mo, atawa nausal mo sadya siya pagmaksiyat. Tatandasan yan kay mo. Iban sin mga kaanakan, mataud tabiya bihayaun, mga kamaasan, tabiya katus tabiya. Mga kamaasan, bang mo kitaon nag-iibadat, agun waktu-waktu nagtutunggo sin masjid, magsambahayang. Sama kita kau tabiya, ama, nag-iibadatin anak nagbubuwang sa araw hagwa. Di misan magsambahayang, di misan mag-ibadat, natumtumaya kau ama, masuliya mo yan. Asubuhon kau sin Allah Ta'ala, intatandasan liyabay siya dahin ha anak mo, nabiat mo rabaha, kaya hinduan mo rabaha sin pag-agama, natarbiya mo rabaha in anak mo. Bukun rimiklamo sadya kita in mga kaanakan bihaon di na mag-addat, in mga kaanakan bihayaon umato na parwa maas nila, na impangasubo bilang ama, unoy sabin na hinang mo. Nabiat mo rabaha, kaya hinduan mo rabaha, naguyod mo rabaha isang pamadrasa, atawa nagtuyo na sadya kau naggasto nagkatan, hapag dunya nila. Piarwol mo sila kabayaan nila. Pia school, mayroon kita naglang sa naandu, di na kau asubuhon, bang may tawala na hinang engineer, bang may tawala na hinang doktor, na hinang master, parkala pag dunyain anak mo di. Sa asubuhon kau sin Allah Ta'ala. Laum sin Rasul, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pangasubuhan kau yan, sarap in yan, kawajiban yan. In subay mo sila biatun. Aun kapatutsin mga kaanakan doon kay mo. In pangasubo, nabiat mo raysab sila, kaya hinduan mo raysab sila, amo hindi mayaw in pag-agama nila, misan kau timay kudhadon niya, ang pabihayaunan do kailoin mga kamaasan. Sabab sinla sa tapaanak ta, aun waktu sambilin ginhawa baranta kapasaran ta na. Kapasaran ta. Sabab may ta, in kataan sin waktu mo, iyusal mo hapaglawagan sin nafaka para kansiyo kanila. Di kau mabaya hapdiun, di kau mabaya masakit sila, di kau mabaya aun dumato kanila kangian. Inla sa sin maas, sambilin baran niya, ang patumtumain baita sin Allah Ta'ala. Law sin Tuhan Rabbul Alamin hafarman niya, ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Muna baran niyo na intamingin niyo, dahil haapinar ka jahannam, baran niyo, in mahulin ahli niyo. Ang pabihaon yung tiyatali takataan anak ta, hambukin ni din ha mga kasaan, sin kamaasan. Di mo man jari pasaran in baran mo. Sabab tumtuma, halawin sin kuburi sa isamura, in anak mo rin na makatabang, in asawa mo, halawin pa kuburan pa yan, haadlaw akara, in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Haadlaw akhara, maagoy na hang kataw pa kaniya. Maagoy na yung tao dahin kan ina niya, dahin kan ama niya, dahin ha anak niya, dahin ha asawa niya, dahin ha kataan kalasahan niya, hindi hadon niya inkiya talibaran sadya. Na hindi hadon niya inkiya talisin ina, inkiya talisin ama anak niya. Sa haadlaw akhira in anak niya di na misan makatabang. Law si Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya'til abu yawmal qiyamah ila ibni. Dumatulaw na yung ama, mahon pa anak niya, kantuon niya yung anak niya. Ang pasya mga subalaw na, ya bunay, kayfa kuntu aban laka fid dunya. Biya din dalaw na yung pagkaama ko kay mo rito ha dunya. Nalaw sin anak, ama, ikaw na in sarayaw-rayaw ama. Diulan mo ako, dihil mo kataan ka ako in mga kabayaan ko, ikaw na in sarayaw-rayaw. Nalaw sin ama, anak man jari ba ako mga yumisan da kuman, hambuok sadya karayawan. Higanap ko sadya law na mari, pakarayawan ko. Nahawak to yad to di namang dihilin anak. Paikay na hindi hadon niya, dihil mo na kaniya in katan, agun-agun sambilin kabuhi mo. Inla sa sin ama, sin anak, sin ina, paanak niya. Ay
Daw pa mga parkala duwaing wallahi sambiling kabuhi niya manjari. Bang masakitin anak niya. Mangindua pa Tuhan ya Allah lipatan na makahangga to sin sakit yan ako na. Inumanam sakit laun sin ina laun sin ama. Kakausan niya pangayuon pa Tuhan. Sa adlaw akhirah mangayuin ama pa anak niya ang buok sadya karayon higanap niya la mubaddila li kalimatillah. Di na yan tumapinda. Sari na inlihadon niya manjari kau imian abi ina. Pag-abot sin adlaw akhirat dihilan ta kau magtuwa kita sin karayawan ko. Manjari bang na inlihadon niya makaiyan kita. Sa adlaw akhirat imianda siya nafsi nafsi. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Intiya tali na biadin siya malappas bang ko inirihilkan ama. Uno na isabing kako, di na dimihinin anak. Hangkan na magpagoy dahin katang. So dahin na sabab ini, bilang wasiyat pa mga kamaasan, ando ayaw niyo lauhi isabing ginhawa barad niyo. Sahila sahun na to sila. Biaton na to sila. Sa ayaw misab kalupahin ginhawa baran mo. Sabab tumtuma inbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadugaing hadith law na innal walada. Sabun natud law na in anak. Aun upat sifat biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat sin mga kaanakan. Asupaya in mga kamaasan di maawam. Hikaisa law sin Rasul innal walada majbana. Innal walada majbana. Sabun natud law na in anak. In hatisin majbana. Sila ini in mahinang parsababan. Amu in surun na buga. Mahinang bugaan in ama. Mahinang na siya. Abiba na amin in mga kaanakan. Sila ini in sabab. Mahinang bugaan in ama. Paigay hakasumul niya in isog. Nabangyan taga-anak na magtali na. Diway na di na mag-isog-isog. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innal walada majmanah. Kaya baita niya in hadith ini sabab hawak to na nawag-tawag siya pa jihad. Aw nang buktaw kaya kilahan siya haisog niya. Sumagawa hawak to na nawag-tawag mayan in Rasul hayya ilal jihad. Imagpang na in mga kaanakan. Sinamuin hambuok sahabi yaon. Ati niya miura na inusog yaon paigay maisog. Nananawag-tawag manin Rasul mag-jihad. Napinda na impikilan niya, nabahagi na. Ang mga kwinilaw na miyatay. Uno na yung mga anak ko ini. Sari na sa law na yun ako, kira. Sa kangunahan nila pa ako. Na mga kumiya, kadang pa ako na syahid. Hisin magpakaon kanila. Hisin maglawag na faka kanila. Hisin magbuhi kanila ini. Hangkan na hambuok na yung mga parsababan. Makananam na buga in ama. In maas. Sabab sin mga kaanakan nila. Misan pabiya din iniisog. Naon waktu. Pagtali niya sin mga anak niya. Kumuin isog niya. Hikaisa. Inhikarwa law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mabakhala. Hikarwa sipat sin mga kaanakan. Biyay sin Rasul mabakhala. Inhati sin mabakhala mahinang para sababan umikot na in maas. Di na siya makatali magsadak ka. Sababing tiya tali ni na padi sarak ka. Kuha anak ko na sadya. Umikot na siya. Di niya nahikatunayin kapatot sin Allah Ta'ala. Di na aun misan aun gaus niya maghaji. Di na maghaji. Padi paghaji ko'y pamusaka ko na anak ko. Malinang para sababan umikot in maas. Sabab sin anak. Aun waktu. Di na misan makapagsadak ka. Kapatot sin amuin. Ano ba ini? Sin mga Muslim, mga miskin, doon ka niya. Di na mabaya tumunay sin zakat. Sabab sin uno, maug na siya haalta niya. Hangkan na amunay ni aun waktu sambilin baran niya pag maikutan niya na. Baran niya mismo. Atas di mami pagkaon masarap. Habang parkala pagsarap muna na in anak. Ampay maas. Atas di na mamisin badyo amu-amulay badyo niya. Bang mayan makabadyo marayawin mga kaanakan niya. Iyon katanin anak. Napakahan in anak. In barandi. Hangkan na wunal na inbayta sin Rasul. In mga sila kaanakan. Hikarwa sipat siyabot niya mabkhala. Mahinang para sababan umikot na in maas. Sabab sin mga kaanakan nila. In hikatulaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hikatu sipat. Sin mga sila kaanakan law na in sila yan mahzana. Inhati sin mahzana
Sila yan in mga parsababan, sumusa, masusana in mga kamaasan. Natiyo-tiyo sadya ka na naman sin anak. Hat sadya hinglaw, hat sadya ubuhon. Inna sa tabiat yan to sin manusia. Tabiat sin maas. Sambat kur ayaw patuan mga parkala bihad to. Misanin kabuhi niya, wallahi, kakausan niya. Labi aula na ina. Ina bang mupapiun, hawak to amuin mag-anak, nalaw na either ikaw atawain anak mo. Makatawakkal da imyan ina bang maan mabuhiin anak ko sari na inako. Amot in tabiat sin maas. Sumagawa, inbayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na abarantay sab mo na. Biya na si kabalikan ko, ayaw mo laugi isa binbaran mo. Pag ibadat ka, sayawon mo sabihin ang inkapatot mo. Bukunin katan sin waktu ta kanila na ununin ka uno nila konsum, ununin susungon nila bang si bang ako'y ni mapatay, ununay ni kabihin ko kanila. Dua suwaray sa bimbaran mo, bang ako'y ni mapatay, mamarahin na bahay sabi na amal ibadat ko ini. Pasalin mga ini, di ini tumabang kapo. Laong sindasul haduga ing hadis, yatba'ul maytata thalath, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, fayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Aminin sumay hibutang tapauta. In kita ini na kita kumakal na hindi hadunya. Aun na hula kakkal uwian sin kita. In kita ini mapatayra. Nalaw sindasul yatba'ul maytata thalath. Magadlaw na maong papangulan into ini. Magbalik da indua. In arta mo, misan pa biya dining taon. Sinsin mo. In lingkat sin bahay mo, in luag sin lupa mo, in halga sin sasakatan mo. Wayroon na kaya suy-suy, piagad ba ito palaw sin kubur niya bang siya mapatay? Misan piagad, di na makaril ka niya kamumpaatan. Di na. Damikyan magbalik na inahali niya. Inasawa mo, iaayaran mo marayaw, liyalasa mo, in mga anak mo. Wayroon na makatawakkal umunong makad. Hangkan do, ayaw mo siya blaugin ginhawabaran mo. Hinangain hikatu. In amal ibadat mo, ayaw mo pasari. Nag-iibadat ka kan na amunin sa rayaw-rayaw. Ibadat. Amuin si musujud in ama, miyamagad in asawa, piagad in mga kaanakan katan. Bukun tabiya siya sadya in mag-ibadat na indunin anak niya. Di niya misan mabiya. Mataod mga Muslim bihainin hantang. Matuyo mag-ibadat sa in mga kaanakan nila sa biyad to. Namamarahin na yad to. In mga dusa nila yad to, hikakanap mong pakangian sin ikaw. Misan pabiya din indayaw mo, sauni sa mga masuliya kaya pasasaran mo. Yaunin mga kaanakan mo, subuhon ka hatungod sinyan. Haadlaw akhira. So day na sabab inilaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhikatu si patsiyabot niya in mga kaanakan in sila mahsana. Mahinang para sa baban, amuin makarihil kasusahan ha mga kamaasan in mga kaanakan nila. Inhikaw pat niya law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila'y nilaw na majhala. Ikaisa niya, law na innal walada majbanatun, wa mabkhalatun, wa mahzanatun. In hikaupat niya law na in sila, in panagnaan si patsiyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal walada majbana, wa mabkhala, wa mahzana. In hikaupat niya, wa majhala. Bimakna mahinang parsababan in mga kaanakan ini sila in mahinang sabab amo in mahinang ignorant in maas. Di na mangadji. Sabab imbita niya mamarahin na. Sarang na kami na hindi maingat masa, kami na hindi maingat sumulat. Bang mayanin mga kaanakan na mo makapangadji. Bang mayanin mga kaanakan na mo makatalos. Na inyag tuwala imamutuan. Hadiyag tumanjari. Amuin lang mo sari na anak ko na sadya bang mayan siya mahinang biha ini. Bang mayan makatalos. Sari na misan wayroon na iabutan na mo iniuno bang manin mga kaanakan di. Sabab tumtumain pagtuntot sin ilmo, wayroon piya wajib ha mga kaanakan sadya. Ha mga bata-bata sadya, ha mga bata-bago sadya bukun. Di mahinang para sababan, ayaw mahinang para sababan in mga kaanakan. Amuin makasasat kay muri na kau manuntot ilmo. Amun imian kau sana na kuini malaas na ba? Anak ko na sadya di. Sa mabiyana sin sabat tatumtum hadlaw akhira. Doon pa alaw sin pakuburan na subuhon na kau.
daw sin malaikat, unin hinang mo hawak ko. Hain bin pagtuntot sin ilmo, amrun wajibi, bal min aujabil wajibat. Di na kau manuntut ilmu, di na kau mangaji, di na kau magtupa madrasa. Anak mo na sadya, damikyan. In parkala ini jima jatuh kato. Nando ayaw mo laugin ginawabaran mo. Di na kau asubuno, kinanak mo yato na paaji mo na ini kau. Nakaaji na kau isab, nalaw mo sabab na ligap ako mga kaanakan mo. Di ato manjari. Namamarahi na ingaton na to, in mga kaanakan, in sila mahinang parsababan sin amuin, majahil, maignorant. Sabab di na manuntut ilmu, in maas na lang na anak na sadya. Na in mga parkala yadto, di manjari. So murah-murahan amuinin upat sipat. Siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kaanakan sin kita niyo. Sabab in kita ini na anak katan, labay kita ini bilang pagkaanak. So day na sabab ini, ingaton na to in sila, manjari sila mahinang ni'mat, manjari day sab sila mahinang kato fitna. Mahinang sila ni'mat, bimana karayawan, sabab kasusuban yan sin kita. Kababayaan sin katan, isin mamaya wayrun anak niya, mamaya sin taka anak katan. Hambukin ni din ha mga kababayaan sin napsusin kita, intaka anak kita. Sabang sila nahinang mo ni'mat, nausal mo sila pamarayaw, subhanallah. Indayaw parasahan, aun sa iyanun kau sin Allahu Ta'ala. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ya kau fulan, ya Abdullah, Tuan, sud na kau palaw sin surga. Dahanain ahli mo, in anak mo, in asawa mo. Amuinin matan paglasa. Kuno yadto, bang sumujud in ama, sumujud in asawa, sumujud in anak, magad nag-iibadat katan. Habang mag-ibadatin ama, diaranin ahli niya. Iyanon sila sin Allahu Ta'ala, sud na kamo palaw sin surga. Dahanain mga ahli mo. Na indayaw para sa andit walong sin surga, nahabok ka mo. Sabab may taday di hadon niya, hihinduan mo in asawa mo, biyabaitaan mo in anak mo, bibiyat mo sila katan, na magsama-sama kita niyo sumud palawm sin surga katan. Yaon ka mo nagkakaun, yaon ka mo tuhbarun, halawm sin kakuyakan. Sa inmangi, bang muway roon na biat, muna yung ginawabaran mo, in mahuliin ahli mo, yaon na nag-ibadat ka sa anak mo, isang piyasaran mo, ay muramisan kaya hinduan. Ay, piyasaran mo na nagbarkada na hinang nakatan. Tabiya katus tabiya, ini kau da'i, guru, ini kau tunggu masjid, ini kau nag-ibadat, sa anak mo isab, uno na yung naabot. Pangasubuhan na kau sin Allahu Ta'ala. Ang padi na magridain mga kaanakan, yadto kau sumud palawm sin surga, yadto sila, umulak na sila, ya Allah, di kami magrida, sumud palawm sin narka, hingga di na mo mara, hiama. Bimakna maun pa rin in paghukumahan tara sin kita. Naimian na in anak, ya Allah, hiama. Siya sad din mag-ibadat. Ya Allah, hiama, wayron kami hinduan sin pagtawhid. Wayron kami giyuyod pa madrasa. Hiama, way misa na kulong sinanak babae, iyan papagtirungon. Way. Nahaadlaw akhirat, maun da in paghukumahan tara na to iwan sin mga kaanakan. Naamuinin mangi, na insarayaw-rayaw paglasa, tamu nakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, miya magadhaagama. Amuin bibi at mo sila tiya tarbiya mo sila nag-iibadat kau, piya pag-ibadat mo isab sila na mura-murahan, piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban bang mayan isab, in kataan sin bar iman, amuin pasurun sin Allah ta'ala palawm sin surga, diara nila in mga ahli niya halawm sin kug, iban sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Murah-murahan mga katautay manghuran ha agama Islam. In mabiat na tuin mga kaanakan sin kita niyo. Misanin kiyaunan nila tatandasan, amuin guyurun na to, hinamun na to in tatandasan ini,
pani'mat amuin napakay na to siya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab indayaw niya bang mo nabiat in anak mo natarbiya sila marayaw dahil hindi pa hadon niya kakitaan mo in pagmartabat nila in pagtaat nila in pagmarayaw nila nabang mo sila bibiat sin agama hinduan sin pag-ibadat piyalayo dahil ha mga hinang mungkarat dahil ha mga hinang maksiyat in karayawan niya di pa hadon niya kana naman nasin kita naadlaw akhira damikkiyan doon pa hapakuburan law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idha mata al-insan inqata anhu amaluhu illa min thalath apabila law na mapatay na in mano siya bugto na in katansin kakahinang niya law murid to alaw sin kubur na way na hinang way na cellphone na magdikir na sadya ko magsambahayang na sadya ko manginduan na dya ko rito alam si Burkula di na sabab indar al-amal amo na yung dunya hawak to mabuhi pag-amal ibadat ko haalamul barzak way na pag-ibadat way na amo rin kabuhi na to dahil di hadon niya sa law sin Rasul apabila mapatay na in mano siya bugto na in katansin kakahinang niya wayron na rin ako makapag-amal ibadat talom sin kubur illa min thalath buat malaikan law na intu ini ikaisa sadaqatin jariyah habang kau nakahinang sin sadaqa jariyah nakapatindog kau masjid sibu da pikilan mo alta mo huras sangsa mo tuan misanda ko manambuk tile ini kaya donate mo salukay awon niya uyusal siya pag-iibadatan awon sa karayawan mo amunin sadaqa jariyah nakahinang kau madrasah nakaparayaw kau sindan mga sadaqa jariyah misan pa kau miyamatay na masiin karayawan dumatong how di isab kahiginan in pahala sinamo inimihinang kaniya inamong karayawan niya tumasi aun sa percentage dumatong man kayo mo aw ilmin yung tafa'ubi hikarwa misan pa pila gatos tahon na miyatay in tao bang inilmo kaya pang hindo niya yan nagbumpaat misan na kumanambok batang hambok kanif ba nahinang para sababan imingat nagbasa kaya hinduan mo sin ilmo nagmumpa inilmo yan to kaya pang hindo niya in kaya pang kaya hinduan yan to kaya nasambil naglaton-laton na sadya masisadya awon karayawan percentage dumatong kayo mo na inhikatu aw waladin salihin yad'ula hambok din ha mga ni'mat dakula in anak salih sibu da inusog giban sin babae amo in nabiat mo sila yad'ulahu mangindua pa Allah Ta'ala ang paindua asin maas pa anak way tampan sin langit damikyan indua asin anak pamaas niya panginduaan niya in anak inamuin maas niya hinama niya Allahumma gfirli wali walidayya hangkan mga kaanakan ando ay nakita niyo sa maikot inimian ka Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira misan pa inkiaunan nila miyamatay na bihato sadyain mangindua akaw sabab indua awala din salihin yad'ula anak mangindua pa Allah Ta'ala ang kadayaw na kamu kumawa tanya yaun imam kumawa guru magparua arwa magparua akatan nalugi sadya kaw sarakahan mo pakaunon mo ubusin dua abo kung pabarap magtukay mo nalugi kaw sa pag-ipat na sadya kaw anak mataw biata sila tarbiyahon mo sila bangkaw mapatay intiyak-tiyak karayawan hinang nila awon karayawan mo plus bang sila mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon tampan sin langit tay maon kanila indua nila para kayo mo so may itong sila dahin ha mga ni'mat ang kanna parayawan na to in pagbiat ha mga kaanakan sabab hambuk ini sa dahin ha mga salagbo-lagbo panghindo sin aga masin kita nyo na mura-murahan bang mayan piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang sin kita niyo marayaw iwan sin bang mayan piya haba in pangumulan sin kita niyo haagama amo in mapataod na to pain amal ibadat sin kita niyo sa mablaw sin Umar ibn al-Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasibu anfusakum bistahan niyo nasalin ginhawabaran niyo hari pamabot in adlaw kamo na in bistahon bima nadaran mo asubunin baran mo mamarahin na bahin amal ibadat ko ini hikadawhat ko sin riba sin Tuhan ataw masi pamataod maksiyat aw pa mga dusa wayroon ko kaya pagtaubatan aw pa mga tao wala ko kaya pangayuan kamaapan ang mga tao kaya rusahan ko so labi kita makaingat haparihalan sin ginhawabaran sin kita natumtumon na to in kita niyo di da kita niyo kumakal din di hadon niya
Mapatay ra kita niyo. Misan pa nagumul ka hanggat ustahon ikan tumun hanggat ustahon. Sa natumtumaon pa rin hula kakkal uwian sin kita amun subay nato siya pagsaddihan. So day na sabab ini subay nato daran muhasabahon. Subay nato daran asubhunin in ginhawabaran sin kita. Bang mamarahin na bahain amal ibadat tayni. Amuin madawhat nato in rida sin Allah taala mahinang parsababan. Hikasud nato palawm sin surga innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.